Chamgei chamanikab Jehova eng ui tugul olomi eng betune rani. Inendet ko boiyot amdoindet Arap Nabei abunu Kenya, Uasin Gishu, Segero. Kongoi boroini kakokonech Jehova eng betutab rani sikobit keng'alal ak okwek. Okwek cheokere ak okwek cheokose. Boroini ko boroindo ne inegei nemoche kekas logoiwek chemiachen. Kingomi eng betut nekibo tai ko kiang'alale akobo telelchinindet anan telelchinet representative. Kikiro eng yotok boisiet neo yekingokakwai chito Jehova akonde emoni ko kinde biik tugul orititab chito agenge, Adam. Kobuset nekikibusi Adam ko kikinde sobonwekab bororiet ak oret. Ako kikilechi Adam matiam logoiyat nemiten mbaretab kabungutab Eden amu kokiro ketik somok. Ketit nekiome nebo kotugul ak ketitab sobondo ak ketit nekinoe cheyach ak chemiach. Ak kikilechi Adam amatiam ketit nemi kwenetab mbaret nekinoe cheyach ak chemiach amu eng betut nekeam chebo ketoto imen nemotiny. Kikiro Adam eng nyalulnatet tugul nekiyai yekingokas it kwondanyi ak kiyan kwam logoiyat ko head of state ko metitab gaa. Kelechi amu kekas ng'alekab kwondong'ung ako kaiyam chebo ketit nekikolechin matiyam kokichub ing'ony akobo inye. Chepyosok, moigei kwondab Adam nekio manung'otiondenyi kowirta bororiet ak oret. Boisiechu otebi ak osotikwok eng ng'omnotet. Inendet ko nyalulat lakini melen berber amelen abusat. Tinyei oret neimuchi kong'ololun ak kosawishanin. Eng noto bikyok kokiro Adam ko kikwop komaman kemite oritinyi. Kikimamanech eng ajalinoto tugul. Kikimong'u eng karit ketinye solomnotet. Inyoru alak kikoba kelek, inyoru alak kikoek boratinik, inyoru alak kotikendos. Kiteche referral ak sipitalisiek che echen amu ajalit nekibit eng kabungutab Eden. Ara is eng betuneb rani kemoche kiro kebe representative anan telelchinindet nebo oeng. Ng'alechu keng'olole ng'alekab iotet. Adam netai ko sigindenyo netai. Adam nebo oeng kemoche kiro iotonito olekiwekto tai. Ongesa Baba Jehova indoiwech eng ng'oliondeng'ung eng betuneb rani. Indochi kastoindet ko ak makeng'ung eng kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen. Siget nebo oeng anan sigisiet, sigindet nebo oeng nekipangan kipsengwet asikobit koek sigindenyo nebo oeng. Eng yu kemoche keker korok eng kitabuni nep Korindoek komwoe kolen kitabutab Korindoek nebo tai 15 koite 22 kole amu kou yebeku tugul eng Adam kou noto kisobi tugul eng Kristo. Kou yebeku tugul eng Adam kisobi tugul eng Kristo. Sigindet netai ko tugul chemi oritnyi kobeku. Sigindet nebo oeng
kotugul chemi oritinyi kisobi. Sigindet nebo oeng kotinye sobon. Sigindet nebo oeng kokoitoi sobon. Sigindet netai kokoitoi meet. Sigindet nebo oeng kokoitoi sobon. Kero Korintoek nebo tai 15:45 kolen kounoto akine kikisir kele kiek chito nebo tai Adam chito nesobei, kiek Adam nebo oeng nebo let tamirmiriet neikoitoi sobondo. Kiek chito nebo tai Adam chito nesobei, ak kiek Adam nebo oeng tamirmiriet neikoitoi sobondo. Chuto ko sigik oeng chekitupche. Chuto ko tetutiet nekorom ne science nebo kimurtoiyot. Nito ko kwong'utiet neo nebo tetutietab chomyet nekicham Jehova ng'ony kot kokoito weritnyi nekikinegei. O ng'olyondoni mamining tetutiet nekiyai kipsengwet. Kichorgei barak kochorchigei tomboiyotab ng'emisiet akosor chito eng oret nekikwong'e. Ker ng'olyondoni. Eng yu Adam netai ko chito nesobei, living soul. Ngele living soul anan ngele chito nesobei komelen kiy age nekakipang. Kakile borto komugul kunoto kekure living soul. Ingwo kowendi komugul. Ngomumuitagei ko kikwo. Mei sobondab chito noe tengek. Yani mei chito. Adam nebo oeng kobo tamirmiriet. Ko tamirmiriet. Eng Johana 6:63 komwoe kole tamirmiriet neikoitoi sobondo. Kero chekitupche. Kingopanganak tetutiet eng kipsengwet yeking'ololi Jehova kopongoni akobo chito. Kokitebegei ng'alek amu ngisoman eng kitabut ab Isaya ikose kong'ololdos kap Jehova eng ruming'wa. Komwa kole ng'o nekiyan ng'alekyok 53 koitet agenge ak kiking'ong'chi ng'o eutab Jehova. Ng'o nekiyan ng'alekyok conversation nebo kap Jehova. Rumino neter. Private room nebo kipsengwet. Kong'ololi baba ak weritnyi eng katuiyetab tamirmiriet netilil. Kole kiking'ong'chi ng'o ng'alekyok. Ng'o nekiyan ng'alekyok ak kiking'ong'chi ng'o eutab Jehova. Eunoto kikiyokoito kesorune kimugulmet. Kiking'ong'chi ng'o. Ng'o netos iyan asikesor kochirkwen eng kelekab bunyot Shetani. Kero kale amu tun etu en tainyi kou ketit neng'arng'ar ak etu kou tikitiot eng emet neyamat. Matinye iton anan kororonindo anan yekiker inendet komami kororonindo kot kecham. Kikisas, kikiesio biik inendet, chitab orokenosiek neingen ng'wonindo ak kikisas inendet kou chito ne ung'e biik togochikwak. Amakiit inendet kele kiy. Kiib iman ng'woninwekyok ak kikesen orokenosiekchok ako kikiit inendet kele kikibir. Kikibir Kamuktaindet ak kikinyalil. Kasomani en Bible chekitupche Isaya 53 kong'ololi akobo tetutiet neo ak yetindet Jeiso nekitun konyo nyokomakobo ting'ikwokikyok.
En kitabutab Isaya ko kikisir akobo Mesia konyil 53 konyil 93. Mesia en kutitab Hebrew ko nekikil. Kristo en kutitab Greek ko nekikil. En arorutiet nebo keny ko Mesia. En arorutiet nelel Greek ko neilat. Noton amune sikole chepyosetab Samaria tos i Kristo netun nyone anan i Kristo noton kikiarorwech. Kamoche amwa ne chekitupche? Kamoche amwa ale kichorgei laitoriatab kipsengwet, Prince of Heaven. Kochorchigei ng'unyuni nyonet akotyech ng'ung'unyekyok eng environment nebo chitondinyo. En katebenyo nebo kimugulmet nekibutyi tengek. Kinyokonyorwech eng environment neu ne. Nitok ko kikonunetab gei nekikongei Jeiso konyo koib atebenyo anan ko chitondinyo. Ker ng'olyondenyu en kitabut nebo Efesoek ngesoman korok Kolosaik Pilipik. En kitabut ne Pilipik komwoe kolen kero amwa kole Pilipik 2 kale Pilipik 2 koiten 5 kale ngotebeno kateboni nekimi akine en Kristo Jeiso ne nganda kitinye itondab Jehova koma koit kole kit nebo komonut neo kokerkeit ak Jehova ako kiyaigei inendet koek buch. Kiyaigei inendet koek buch akonam itondab otwognotet kokerkeit ak biik. Ero kichorgei koek volunteer ak inyokonam bortonyo, bortab tingik, borto nesamis, borto nechamunding. Itun kobutyi chito olokitoretegei kourgus kono ketoretegei akochortagei chito. Akenai amu kiwagat kisib kowach. Nyokeng'us kono bo barak keisto kotoo keringet. Ko kiwo chito pkosisin. Kiwo bwa kumiat orit misikiat tugul akotokos kityo konam inat akotemene kotokos. Yecheng chito nechortogei ipkonome chichoto. Kiek ngoma ipkoek kityo kikongei murenet agenge kochortagei. Kerat suet kityo. Kerat teget kochortagei ak ipkokeleng kosomok ak masamitiat. Nyakorat eng rokoet keng'us inendet komong sang asikosich keng'us chito nin kokeny rokonik 2 chekachortagei. Kingomong netai koyesta bororiet ak oret. Kong'tep komong nebo 2 koi kekwaya kenome serunek. Ki chito kimong ko chito nesamis lakini kichortagei nyikanet agenge ak ipkonam. Kichorgei kipsengwet bikyok konamech keu ole kikiu. Kikikergei ak chito nekimite emetab Genesaret eng Mariko 5. Chito nekitobonu kapkererisiek. Ngele tobonu ole mi kererisiek koboru kole kiame muswek. Chichoto komelen abere kiunegei. Ki chito netoe kalyang'et. Kitilegei koik. Chito newoche bet ak kemboi. Mami chi nekimuchi konam. King'etiei sirimwek akong'etiei tuguk chekakirate cheu pingoinik.
kimako rahisi kinyokonam itonoto Jeiso itondonyo une itondonyo bikyok ker chito ole kiu kisamat chito neune Jeiso kitabune Romanik komwoe kolen kale Romanik 13:10 kolen kouye sirat kole mami nebo imanda achicha mami akot agenge atya kole 12 kikomasta tugul kikoek tugul chematile kiy ngisomanate igere ole u chichoto no kale mami neyoe nemie achicha mami akot agenge kingalale moktab chito mokwekwak ko kererit neyatat ngengalale kaburini akele u mokto kaburini kokile ne akile akot ngitweku kobulot uyo komechi muriat moet melen rahisi bortab Adam nebo oeng nekinyokonam bikyok ko kikongei kityo konam nebo kilya sikobit komuka kesor chi komuka kesorun tupchenyu komuka kenamin ngilus kokechamtegei kokeng'eti rogonik ninyo kipsengwet iman kokero chomyet neune nekichame nekwanda kot kekureni lagokchik achek motombirek chekikakesomisitu chekikakibe ban agenge nemakiwek siling kero eng yu komwoiwech eng kitabuni kole eng kenyisiek 4,000 chekinyulegei chito ateptab tengek imagine kenyisiek 4,000 keblendonchin chito tengekto ipkochomne bikyok kimakochomu kenyisiek 4,000 kisiche chun kemildoe kesiche chun komildoegei konyulegei konyekikon microscope nebo kipsengwet ne ng'atutikab Jehova kele kebiman tamangab kenyor akot agenge tamangab ocheng'e kuleiwo tamangab kenyor akot agenge komwa bukoit kole mami nebo iman akot agenge mami kero oroni ngisoman Isaya 1:4-6 ikose kolen atebetab chito kokisamisit akiyait ako kiwo chito kitabutab Isaya 1:4 komwoe kolen as ng'olyondoni kale bwa bororiet neyoe tengekto biik cheloe yoityet iyotetab biikab yoityet lagok cheyoe ng'emisiet kikometo Jehova kikosas inendet netilil nebo Israel kikotoiyekei kochuchuiyot atya komwa kole mami ole sobei koboi keldebesiet akoi metit akotinyei ng'otobosiek ak kanerutik ak mook cheinenderi mokituch amakirat amakinur eng mwaita kong'ete metit akoi keldebesiet mami ole sobei samis chamunding kong'ete metit akoi kapkeliek matinye kiro kabwatutik kele une ngenyor kabwatutik kochamu timin tuguk cheibwoti chito koimen komaking'olole makiibu konyokobwa kiwanja ing'ung'u chitugul kong'ete metit akoi keldebesiet ole sensitive eng bortab chito tugul komachomu kilyochi neunito nekakonun koek ng'atatiat uyo konam mokondoshek borto tugul chomu timin lakini boritab bikyok ko nekinyokoib Jeiso
kinyokoib borto kabilanata kole mokwek kwa kokireri ne yata chep keliek kwa kotumda korotik ngisoman 19 ing kitabutab Romanik ikose kole momi akot akenge nekiityin imanda en tainyi kole akingen kele tuguk alak tugul chemwoe ng'atutiet komwochin ichek chemitei eng bounatetab ng'atutiet sikobit keker kutit age tugul asikokimutyi ng'ony komugul kirwogetab Jehova siketutuny metinye sei, hakuna sei mbele ya sheria en taitab ng'atutiet komami akot akenge. Ndugu yangu sikeker kutit age tugul amu achek komakimuchi en borto kekasit tuguk chemwoe ng'atutiet makiityini amu kitabutab Romanik 8:1-3 komwoe kole kit nekimaimuch ng'atutiet koyai ing koite 3 koyok Jehova werinyi kikilen kitorchi ng'atutiet chito kole koek taburiet nelole kochot memuchi kwai ki ng'atutiet kotiastan matiastanaksei matiastibo koyok Jehova werinyi nyokonam bortonyo akobun lainda nekikibune eng territory nebo chito koterter eng jangwani eng yomset nekioo kotiar akonde kulsetani eng kirout nenyi ak yomsosiek tugul chekibun akoi let koborie setani bortab Jeiso kiborie borto lakini matwa metit amu ndayilenchi Jeiso ndabukyigei Jeiso tengek takikaketuy metitab sarunindenyo ak takimataketinye kamang'uno age chekitupche chuto ko ng'alek cheechen ako ng'alek chenyolu kenai sikenai ole kikisorundech andabuch ketepche kuyo aberik mi kiy neterter nekiyaak mami kiy nekiyaak neterter kikiyai tuguk tugul eng kamuktaetab kamuketab kipsengwet ker tuguk chekiyai kipsengwet ing kitabut neibe Ibranik ikose komwoe kolen kaso kale amu yomtoi anyun lagok korotik ak borto kinam choto inendet akine kounoto sikobit kong'em eng oretab meet inendet netinye kimnatetab meet noto ko oindet sikobit kotyach ichek tugul chekirototin en betusiek kwak tugul eng kaiweisietab meet amu iman manam itondab malaikaisiek ako kinam keswekab Abraham kinam Jeiso bortonyo borto nebo kawaida kabisa bortab Adam kokakobut eng kenyisiek 4,000 manam bortab Adam kotom koburchi tengek ikas keng'olole Abraham inata no kibune pamis akine Abraham inata kichalenjen kaimutik chekitinye crucible kichalenjen kotkote kotun lakwet neki otwogetab Sara kochalenjen kokase tasich lakwet kakolechi Jehova bunu korotikuk bunu Sara lakini keyai ukarabati kong'ololso kapchi akosawishan Sara nekalen otebi ak osotikwok eng ng'omnotet kolechi keyai ukarabati sikesich Ismail neikere tinye ng'weny kaimutik eng boriosiek chekitestai eng lagokab Isaac ak lagokab Agar chemisiriot chekitupche kamoche amwa kityo ale kiib Jeiso bortonyo
nebo Adam ko kakobutyi tengek. Ane kabisa kiib chechuket bwana ak inye achek asikobit kokwetyi sitimet netinye power eng oritinyo kokwetyi kimnotetab atebetab tengek eng banyek chemnyalulnatet ako kongan ako terter katerterenyi ko katerterenyo boro kitinye Adam kwachek ko kikisamatech akemimiech eng boro kitinye Jeiso ko kikinamech tugul akemimiech kesaman koek kit agenge eng kurititab borotok ko kimnotetab tamirmiriet nekimi oritinyi kergei ak balibit ngomong maat eng orit kolapkeitu kioit nemite balibit ngomong maat eng orit neikwengsei koterterishe bortab Adam eng kasetab it kasetab it nekikas it akoi kimurtoiyot kingoterter ko kikiterter kingotoboan ketoboan tugul ker ng'olyondenyu awendi awang'u ng'alechu amache amwa ng'olyondoni ale kero eng yu komwoe kolen kitabut nebebe amache kiro ng'olyon nebo komonutiet neo eng kitabut nebebe komwoe kolen kero amwa kole Ebesoek 1 koitet 3 komwoe kolen iberurot Jehova kwandab kiptaiyandenyo Jesu Kristo inendet neki ko berurech eng kaberuret age tugul nebo tamirmiriet eng komoswekab kipsengwet eng Kristo kou ye kikilewenech eng inendet ye kitom kelumda ng'ony sikeeku chetililen chematinye lelut eng tainyi eng chomyet kou ye kikakisib kelewenech kenamech keeku werik eng Jesu Kristo inendet kou chomyet nemie nebo makenyi akoi kalosunetab torornatetab mieindanyi ak kikikonech eng ayebindo eng chomyet eng chamanet kikikonech eng ayebindo eng chamanet ne kitinye eng inendet katiakenyo eng korotikyik nyoetab kat nebo cholwogikyok kou mokornotosiekab mieindanyi kikilewenech eng inendet ye kitom kelumda ng'ony kitinye eng inendet eng chamanet kitinye chorwet nechomo eng inendet ye kitupche ketinye katiakenyo kikityachech eng inendet ker ng'olyondenyu eng kitabut ne Kolosaik atore komwoe kolen ne Kolosaik 1:13-14 nekisorwech kemong'une kimnotetab mesundeito akoutech kebe bounatetab werit nebo chomyenyi nekitinye eng inendet katiakenyo nyoetab kat nebo tengekwogikyok kisorwech akiutech ni kuhama kikityachech eng olino kiutech bwana kebun karit age makwane nesobe ako Kristo nesobe eng ane kikiwalech kikiyaech kokeny ngomi chi eng Kristo ko kakeyai koek chito nelel kakosirto tuguk chebo tai nenyo kipsengwet Mungu awabariki sana ngondoiwok Jehova yekinai ng'olyondoni ib kimurtoiyot ak katuyet nekikituyech ak Kristo ko nenyo barak okangikaskei tukifune ya kwamba mbingu ni yetu. Tuombe. Baba Jehova ndochi kastoindet ak kerindet eng ng'alek cheechen chekainetech rani akobo telelchinindet nebo oeng Adam nebo oeng notok ko Kristo nekinyokome akobo tengekwogikyok ndoiwech ketebe mieindo ng'ung eng ortinwek tugul
eng kabwatutik ak ateben yo tugul kewalech kekergeitu ak barak eng mieindo eng kainetab Jeiso yetindenyo. Amen.